Željko Mitrović godinama je u centru pažnje zbog poslovnih uspeha, ali malo ko zna kakvu životnu priču krije njegova porodica. Iza jednog od najpoznatijih ljudi domaćih medija nalazi se sudbina koja je dirnula čitav region. Prema pisanju medija, upravo je život njegovog oca inspirisao nastanak kultnog ostvarenja. Njegov otac Dragan Mitrović odrastao je bez roditelja i detinjstvo proveo u domu za nezbrinutu decu. Život ispunjen borbom, odricanjem i teškim okolnostima ostavio je dubok trag, a njegova priča kasnije je poslužila kao inspiracija za čuveni film Sivi dom, navodi Puls Online. Željko je više puta govorio da upravo zbog očevog detinjstva posebno razume decu bez roditeljskog staranja. Ističe da nikada nije zaboravio kroz šta je njegov otac prošao i da ga je ta priča oblikovala za ceo život. Zbog toga godinama pomaže domove za nezbrinutu decu i učestvuje u humanitarnim akcijama. Kako je isticao, smatra da je to najmanje što može da učini u znak sećanja na svog oca. Ali život mu je doneo još jedan veliki gubitak. Nakon smrti oca, ostao je i bez majke Milke, sa kojom je bio veoma blizak. Taj trenutak ostavio je dubok trag na celu porodicu. Kada se opraštao od majke, Željko je objavio emotivnu poruku koja je rasplakala mnoge. Napisao je da je ona više od 2 decenije čeznula da ponovo bude sa svojim suprugom i da veruje kako su sada ponovo zajedno. Njegove reči izazvale su veliki broj reakcija. Ljudi su komentarisali da se iza uspešnog biznismena krije sin koji nikada nije prestao da voli i poštuje svoje roditelje. Mnogi nisu znali da je upravo porodična prošlost razlog zbog kojeg Željko često govori o važnosti porodice, podrške i pomoći onima kojima je najteže. Na društvenim mrežama brojni korisnici priznali su da su tek sada saznali detalje o njegovom ocu i njegovoj životnoj borbi. Priča o Draganu Mitroviću pokazuje koliko jedno teško detinjstvo može promeniti ne samo jedan život, već inspirisati i umetnička dela koja ostaju upamćena decenijama. Fanovi su istakli da ih je posebno dirnula činjenica da Željko nije zaboravio svoje korene uprkos velikom poslovnom uspehu. Njegova humanost i podrška deci bez roditeljskog staranja, smatraju mnogi, upravo su nastavak očevog životnog nasleđa. Iako se danas o njemu najviše govori kroz poslovne projekte, ova porodična priča pokazuje sasvim drugu stranu Željka Mitrovića, onu emotivnu i ličnu. Komentari podrške nastavili su da pristižu, a mnogi su poručili da ovakve priče podsjećaju koliko je važno čuvati uspomenu na roditelje i pomagati drugima kada god možemo. Na kraju, priča Željka Mitrovića nije samo priča o uspehu. To je priča o ocu čija je teška sudbina ostavila trag na generacije, o majci čije su posljednje uspomene dirnule javnost i o sinu koji ni danas ne zaboravlja odakle je potekao.